Assalamualaikum. Kaifa haluki? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ana bi khair. Wa anti? Alhamdulillah, ana bikhair. Ismi Multazam. Ma ismuki? Ismi Auni. Tasharraftu bil liqa'i. Wa ana Aidon. Min aina anti? Ana min Kelantan. Wa anti? Ana min Sabah. Kam umruki? Umri wahid wa ishruna sana. Wa anti? Umri 20 sana. Aina tadrusina ya Auni? Adrusu fi Jam'iyah Tarbiyah Sultan Idris. Wa anti? Anti tadrusu fi Jami'ah Malaysia Sabah. Wah, baidun jiddan. Ma tahassusul lazi tadrusina fi hunak? Adrusu takhassus tarbiyah Islamiyah. Fi ayyi fasli dirasiyin ya Auni? Fil fasli dirasiyyin rabi'. Ma'assalamah wa ila liqa'. Naam, hayya nartaki mahratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hajar. Ma ismuki? Ismi Rina. Kaifa haluki ya Rina? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluki ya Hajar? Alhamdulillah. Ana bi khair. Min aina anti? Ana min Malaysia, min wilayah Pahang. Wa anti? Ana min Malaysia Aidon. Walakin fi wilayah Selangor. Kam umruki ya Rina? Umri isruna sana. Wa anti? Ana indi wahidun wa ishruna sana. Maza tadrusina? Adrusu at-tarbiyah Islamiyah fi Jami'ah. Wa anti? Ana adrusu al-lughatul injiliziyah. Jamilun. Atamanna laki at-tawfiq wan najah. Wa ana aidon atamanna laki nafsa syai'ah. Ya Rina, kam sa'a al-an? As-sa'atu al-an al-ishruna sabahan. Allahu Akbar. Yajibu an a'uda ila al-bait. Naraki lahiqan. Hasanan yumkinu insyaallah. Lalika. Ma'assalamah. Bye-bye.